Yagwe etainin Pollyanna. Lord James Jadu, itele boy Jesus Christ es riromoan lalin im es au riromor. Ajo dion mit calle goan telawiwi iloetan. Itele pues ken menin letok koyardareoan tolak poer imalong book choice in menued etsepwood nan kajimwe pot ewao. Ak nanin letok nga talin kayo nge islikajep itele pues tolakao poer impue enas one malakwood kamane ainin be ins kachele balao tamak imkoalak tok lien koan ukuelak itele pues itele don wodao donangan ipa and again anis ejalak tuen menin me echep marong anjoyon itele pues itkamane pot go out of land patak kanage ewa autele ken karagen lomo karagewan lamaro ipen kadalak pues Satan en kabuyalak nga ilo yalewao en manlak ngan moa enwed anis itele Joseph Smith lukun intuan dikananan anis itele pues lo anis jemen Jesus Christ im butike ilo rekojaza itele pues anis kanono ngan tuikanan ngan kids ilo Ryan Gain moleo es bedion lalin pajuan island itele puka momeneo ewan kayoeo ngan ugode moa goat kanage ugode moa ewa mage kanage ikajoen araburan kababalak maleleo kan gospel ewan Jesus Christ itele Jesus Christ is more wood amazing anis is enizake be ani bage nga ime bage tayo ni vayar nga etan tuan kajarikerik emarong itele pues anis echep eboe 10 kids ian otim jes es beringan kids ilo etan Jesus Christ amen.